Ya Akashwani Shillong at kuburang. Da.al kuburang ko adi pike marak para katinga. Sekarang ini musuh kepa kuburang ko wetchingna. Prime Minister Narendra Modi da.al Monsoon Session-ko oprakate na nakaya session no chanchirimna kita mengcisne bill-rangko donaha. Mawpat jolni manderang sorkarini ka.e na ku.chakgiminko chu.sokatchina dabie minister ko champengsoa. Metbah Lyngdoh Eastern West Khasi Hills so Holy Cross Health Center gital rikdapgipa buildingko nokdonggae on.na. Minister Ampareen chadam bill-rangko pickapa nganirang chel.e mol.mola aro HIV sabisi ko bon.atna sorkarini ka.enganiko agana. Tahu juga kepa kuburang ko salat skana. Prime Minister Narendra Modi Parliament ni Monsoon Session bite ganang kepa na ni kadong swinga ko akanin ba ya asong na dalbe kepa rasoni katawa ni akanaha. Unbaksana MP rangko ya session ko tumtume ongatna chu.sokang na geta chakchike atau tumtume bakrachina geta mol.mola. India ni dintang abarang chu.sokani rangko jana paton PM Modi Operation Sindu ni kembaan ha ya operation ni geta India ni chel.e dorang asungku blaki wala chakaha aru bubul ni blaki kam-ka dirangku bon.atna. India mamang salaba bubul dolna bame unjawam. Wanaki UPI ko agilsak kemakol nungsngani gemenba PM Modi akanaha India agilsak ko dalbat kepa ekonomi ni gadangu napna ri mekangingang. Session ko da.al sombar saloni abachinga taha ndaki August jani kuriksa tarik ko na session ko ngatangin. Ya session no chang kuriksa thokmani dongin mengcisne mungsung kepa bill-rangko ya session no chanchirimna geta tikaham jikai Jan Vishwas Bill hazani horpunga, National Sports Governance Bill hazani horpunga, Income Tax Bill hazani horpunga yarangko mankupa. Session ko watnas kang all party meeting bathomani ko watangaha Jikon Union Minister JP Natadlangaha ndaki Parliamentary Affairs ni Minister Kiren Rijiju sorkari gemot mamlarango akan rukna chanchirimna thari donginga ni kadongatan baksa Operation Sindur aro US President ni angkepa katani gunba akan chakin ini aganaha. Sorkarini bilsi hazarni chidok agreement ko chu.sokatchina gemen jolni manderangan tangtangan da.al Mawpat Community and Rural Development ba CNRE Block Office ko songaha. Minister Abu Tahir Mondal aro jolni MLA Elhek wamangko thukmanio bakra narianga ko jolni manderang champengsoa. Yana hek gital parakin ba sorkari Mawpat ni worker na minimum wages ko rakatahachum ni aganaha. Yana gesepon Mawpat ni rang basno juda walang songrana tangka swalanio apsangrek swajani gemen gital parakaha. Wanage Minister Mondal soni dulga parangko ya mamlao akan nageta men secretary tu na ukam skaha. Shillong aro tura or kengepa medical college rangko tarakin machutna singaha ane health minister Ampareen Lyngdoh aganaha. Shillong ni medical college kuri chugamat machutna singjuk nehu baksa bakram nageta registration kani rangko ba machutaha. Sorkari tarakin need counseling ko ba abachingatkin skangkapa academic session ko abachingna matnageta letter of permission ni mamla ko ba tarakin machutatkin. Faculty aro clinical department rang na manderang ko rakhina geta interview rang ko rainjuk menggapan Turani Medical College ko rukani kamrang sochet person ni geta machotaha. Sorkari ya Institute ko Public Private Partnership PP model lo chalai na geta chanchirimna cabinet to chanchirimgin. Tura Medical College ko makhang basi hazarni ko rukdok ni academic session ko stikishno ni abachinganuk Metbah Lyngdoh akanangaha. Health Minister Dr. Ampareen Lyngdoh Shillong ni St. Mary's College o Red Ribbon Campus program ko abachingateha. Magpaw ni bisao na HIV sabisi batani ko champengna ri makhanganiyo balsi hazarni ko cheto de ya sabisi ko bon.atna ni sandona ko minister aganaha. Student don la agan prakmatungo Dr. Lyngdoh ni aganaha HIV ba AIDS sabisi ko champengna kata anching din map sanu e makhananangin manderang na ya sabisi ni gaman uyati nanangin.
Ani aganin ba bill-rangko Red Ribbon Club po baksa bakrum ni ka.e gada di dia ha. Naki college principal ba ya sorkarini yang tak kebajak kudiani na di matilah. Kobra ko nasima Akashwani Shillong ni ko kena sola gada maninga. Meghalaya Tarakin Ren Museum ko Monsoon Ramo Rukna Singa yan agil sakos kangapa Ren Museum ungin yako Monsoon Ram agil sako chijimbat kepa ba makawa bataku bat kepa biap uam. Laki Monsoon Rami MLA onan sing ya project ni gemen para katingun. Sorkari ya project na pro korupua tangka ko chamaha laki ya project ko machotna geta belsi gini somai ko donaha. Da.al Sombar Salo Shillong Kadalado Golmal Wangaha Shillong Municipal Board ba SMB Ramajolo Dokhan Nakaparang na Certificate of Vending ba COV ko Una gata Dokhan Nakaparang ni bill-rangko Sandiang Ahachum Una mutungo yan nakapa ubos ta Wangaha Saksa ni cik Dokhan Nakapa Jian Batang men belsi kula cibunga somai rangun inwa biapo Dokhan Nakiyachum Uni biungko Recognized Vendor ni ko Changsatai Watchangaha ni wa aganaha Alu gital ribai Dokhan Nakaparang nasa SMB Certificate rangko ninga ni matangaham. Yana gemuk Dokhan Nakaparangan unbaksa chading pae golmal kangaha dagi SMB ko. Kerabe wala Dokhan Nakaparang na certificate ko China geta dabie ngaham. Wamangi dabie ni ko kena cakjang ode jengjeng atang na kami kenataham. Mairangi MLA Aro State Planning Board ni Chairman Metbah Lyngdoh da.al Eastern West Khasi Hills so Holy Cross Health Center ro gital rikdapgipa buildingko nokdonggae donaha. Tomanio District ni DC SP aro ADC wamang bag aro gepenang ba bakurang ha andaki Tomanio bakura yang pak metungo Lyngdoh ya hospital ni songsali manderang deki onani na metelang ha. Numponi MLA Meribon Siam Riboy District ni umudao kepa gital synthetic football turf ko ni rokia ha aro project ni kamrang namen machotingani gemen kusiwa ko parakaham wanigi MLA Baksa State Sports Council Engineer jolni parang reang pa ya project ko rekani kam so chat personi kita machoting juk rebang kepa dita jarani gesepori ya project ko parakatkin ini ba wiataha Union Finance Minister Nirmala Sitaraman Meghalaya Doko ni Tobi kepa arubel tango pangchak kepa dok ni di metelaha aro Meghalaya ko India ni rimekangani blueprint ni bajana paham. The Meghalaya story realizing aspiration for Hindustan time ni Colombo Minister Mijo Mamangan Tani Meghalaya Doko na winbani gemensiaha jion wa adongni ding tang biaprangko winangaha aro jolni entrepreneur rangko ba baksana SG dol rangko grongi angrikaham. Aro sungadamani infrastructure ko ba di matilaha Sitaraman Meghalaya ona winba metungo Umiam Lake Sinagi Mushroom Center Living Root Bridge aro sobar song ko ba niyangaha. Wa adokni aneros ko Dubai na watat kepa ko ba oprakate unaha aro Meghalaya o PM internship ba SASCI aro Atmanirbhar Bharat yang takaba scheme ko namiraki rakatani gemen ba di matilaha. Hirani gesepon Minister Sitaraman Meghalaya Chief Minister Konrad ke sangmakuba adoko na mabewalo ba krabewalo delengania di matilaha. Dali kubra ko machetana chasare musung ke pa kubra na yang taina. Prime Minister Narendra Modi da.al Monsoon Session-ko oprakate na ya session no chanchirimna gedamang chisni bill-rangko dona. Mawpat jolni manderang sorkarini ka.e on.na ku.chakgiminko chu.sokatchina gada dabie Minister ko champengsoa. Metbah Lyngdoh Eastern West Khasi Hills ni Holy Cross Health Center ni gital rikdapgipa buildingko nokdonggae on.na. Minister Ampareen cadamberangko pikkeparangan yaranguni ciledongna gedam umbalan baksa HIV sabisiko bon.atna sorkarini jak kudian yarangmen akananga. Dan ni kubarin macuta krezen plakal metela plak na 06.